Nirmala Kenyam Kanazjalan Contilian Kairwaisni ka Nuer online TV channel. Naga jeno de yelim ko de yen support de yen subscribe ka jen channel me. Ka de yen notification bell de yen atwany ko de ler titi de kan shamala shub ka ye gwas ndana pai ka bridge. Ka ler bu kon lingwasa me kan konuten be yelan mandana butok. Te kan wani jani ti sharaje no kan kut kan nuari no ka roin ti bej lat ken no de nuer de ko yen bar de ken jen ko ka kornin dang di ko yen de ne yetuk re wich ka juba so gor jano baje nywa ka ye kelen raje me biaje linga gwa ko dwo dan de rande je linga jang mi che gor no biaje lingwa ban o dong de je skip de pal de la rodi ande re lib no larame gor jano de re tak screenshot karam kel mishuraj moshi lat rama mo misha screenshot lat gwata me biajanen jana wa official jani mangai ke ne tungwan so ban jelin kel madan le roda gwasa me man bukon ngai ke nyam bianga jano kirma yadit gor jano banwer bakanak she de already chajatuk so no dong mubum winat kamadan le roda ajandong del kujone sianga jeno chikan to ko mayen kan itin kondela kwar nuere ka aspele mayo shet ka medan shet wong ne garon kinna dangra wi wal jongai kone ne te yan ga medan kan te kon te ko kir expose no shet ka nuere kon te kel ga ko kan te ka pade kel ke bon yen kan yal chola aspele chi gwada menta mo kwala kel bi chola aspele mayo ka aspele maji kan chol ka aspele kan yal ka politician ban me ben ko ba na nak ne ko la mala nak ka nuere anyong nuere la ka da kareo ba ka da kareo bate ka nuere jane ka nuere kon shunga ku nuere ku jama so ben nuere ro akane de content ba ku le jako bi kin yin kam ne ken ka bu ro na ka bu nuere jana ka sere me je to ka 2013 ne de wante na ka medan ku nuere jako ba ka na ko shiga jangu kan use ne nuere okay use kan nuere chan roje me chan je lingwasa me no ken yam chwara roche me shet kana me raja bellare gwad me chwara je linkaka ke ka jang kan neten content chunka kelen wotel ring butok ka kor gwaden be ko ngai kon dial ko na lat korodian te ka de nyoda long ala indicator te nyoda gwa no South Sudan were kur chiwone jan goya wone jare jegne okay biaje ngaje na mone ko tin lat korodian tama ka jang tu komo ki ke de ni kirma yadit. Of course, I will not generalize all jang or all dinkas. Okay, sure, mention Nuer di alchen gade generalize or take a jang. Okay, me jen jang ling dunda ling rache me take a dinka. But being a jeno bawono no daga janglan content chunka mal. She janglan kon chunka Nuer. I will not say that. She o chungyan kan Nuer but chungu ko de maldar tetin kamojer gwandur kamoje jadwera kwenye dwera. Chike self ke ma yadit me take a dwerka jama dere lar. Ko chiro de buat kor rami magoro ba ye negrun kon selba kem yadi telmen naga beliuni yene de kontila jangte no kor chirga model liunu wer batin ko tin kor partin ko ken ban magu kon tin gwata me teri shunga mandana gor kon de alo de kon benefit chi kon bi shon ko ngaga no mu o kwerka chirga selba ken wo me te kwerka mon go ko benefit ne jang ko dien ke dakwe ma char mu o kwerka no be benefit ne wer ki be benefit ne jang me lo kon gwata me lo o liuna bo sai liu jang ka liu nuare so medicine go rejan on odi yana ngach mi ling roinde ti mi jen jang bi ngaje no mi se jeram kel kan ir kon lat ke de jaktin gor ko de no de kanak de jogo no shuro de matin ka message me chat charai ke ji raje kan itin kon de ko jen o de mal der tin mi tele je plan katin kon lat ke kir mi yadi kan je ko aratin kon gor ke jen wona kan nuari go reje no de you stay away okay cause na me chal message mcha wakaji wakani ten content cha roine cha ko ngaje no take jang te no ko de na de ke kamal ashira mo take nuare no gaje no de pin de mal de teten ka nuare gurun je o yerkan madan en lero ko dong de mal de teten bi ngaje no te ne de chunkel ke kirma yadi te nuare no ka the only thing go ri na ngaje no kwije dien buwa ka jamo ko jina shibu ko ramme Nuer ki shibu ko ram ko ye jang man gor ko na Kenya ram normal mi ram lung mal go no bina liu ram ba jogo no milade mo shetok either jang either Nuer so gor jano ba je yig jogo no milade mo edwer ci kamen chalat ka nasser neten konti la SSPDF
gad jane kana ga nuer ka ga tet ka ga di Equatoria tin kwala chole SSPDF tin pinkir mayardit tin cha use kir mayardit amijiak chimogwa en rande je condemn sia je de larano ne me ichi jen chet kanere ngwalat kana no kore chitwogo no ichi ku kan wer ku kan ka condemn kule lane ichi nuer na chikan ga wonno chikan ga jogo no gorga ni unify for lokana ku den bela tan ramme mo chiji joken yam ne me chagwa palaje ke bungod wi ko won yam de ram de lebel no si de lebel ko ngi je se jitwe ko chan chinga ne ka logoje ma daro do ngon ngai daro de jako beliu re kuro mo se me chitwogo ne so yen lengarai ne ko ken so me jin jang lengarai nuora ke me jin nuor ba lengarai jane but what I know so far tell nuor mi shim jen ge chuko ba jang ba jo makre wuj dan titen ka jang la jeno big barol nuore kene ted no ka ji Equatoria ko ekir ma yadi ku ko le use on kene tan nuor content gor no de na de ka wejek otherwise gwane mal man gor kona gwata me te ka ngwane jane ten kuma se je melo ka te ka ngwane jane to look man te lat ke ti chudien lot of course te ka ngwane go ka ngwane jek te ngwane chunkel ke kir ma yadit ti chu contribute kan nang nuore so kan jang to chika ngwane go ka jang so te gun mishale chol malong me yana jogene ne ya nas people start running cause we will start you're killing any time we will pursue you to enemies and your village ajene nuer tuogo chagorwo to english misholut ajene tuogo war ko ka gwam me chek bene to ko manag neya bene nak bene joine ko enemies ka bene gorba ne ko enemies ka nyok bene joine da winu kun ka bene gorten ba chal chol malong chaling on wajene wo ye official so charaje me cheje kwen charadian gwaza me chenyo gwar gwaza it is just a matter of 5 days chale nul chol deng lwal it is just a matter of 5 days and the biggest genocide will be happen according to the ground news akane they are going to kill Nuer. What kind of people are these to kusapono de kana de can connect who can violent who can incite they are inciting violence against Nuer people but kayen la beo bia Nuer bia ka benak so me face to face the local on jeka ground I don't think I know that at work okay anyok kir ma yadi chi braf chi rami de la re ngenya ko ram la we juru na ko te yo so ku ganen ko ken ku le liu na ko le te kamuk tab de gwad me te ke si cham no kwande go ku karim na ku kan le cham de ye gujano no mo magwa so man dana bialin gwase me ata danen charge plan kaje ku me jana no ba Nuer ba ka ne gaje either ti ku jane wal ti ku jane as long as ku kir ma yadi ku support the moment you can Nuer kan ka nak you are the next person chu gine je no bu gwa ele enimi che garden kon la gad jane che kan kwarken che kan ko condemn ko tin lat ko rodien de no be ran bro de bat kor ka kan da gad jane la je women chalar kir ma yadit chi chong okay ko re che to ka nasir gang na rodien cha ka jog mena time and o je ga try for the ma try deploy no ngani unify for chicken anok kane ti ka hali anyok agwele for the dan mon kwal no jen ngade je jen bor chere ka nasir chere ka Nuer wayam anyok abi chogono la ne kon la de ni tin kon la de ni ngok tin te ka balet so ke ngana ban ke wayam so na me jana na gore de nyaka yekele no yen chwara rwani titi chwara ka support rwani ko ne je lat ke jang no big Nuer beken kanak either jin jang wala jin Nuer gore je no please stay away ko let kan de chikto go tela mal mo gor kan je no deben okay akamu wa uteno shirga matwo kan tamra yu kan asir no bukumba benten ke be de UPDA be jenong chairman chineling already be ben so alarana la liwe kwishunga karan ba la liwe gang na dora okay china bujik tar kare na toyka biya kan nak toyka anyok tel ko ne atin bonasar mu de yene jek so ku yana no run bi ba wudi shal bol mel bay lat kwarka bol mel by the way she bon yam cause tin kon le plan dan che succeed pangun yene de content ku chon kerga kirma yadit kayen pankun bin yene yana ko point de asfalem cha kwar di long cha chak woni keten te gujo don kan dia kwarone kirma yadirin tam joyde we pol point jena okay joyde point woni jan ka woni woni jana jek that the reason why nen yene ko kay ko je create in the country ko gorja be bol mel be lat ka kwara
Kataleri no we kwer ka chala linga constitution jin me jin kwer me she fail like she failed she else she take the issue ma give the seat give to somebody they compare they compare SPLM ayo they compare de la compare SPLM na mo is allow it is in the constitution me cha gor they to block but chenga they create bana be kenek be kumbe kulutum na mo jen biare gone point de kum SPLM ko wada kane de konen body nang na ko just wait ko kor gwaden be biajenen no until let she chicken good so panya party SPLM ko wada jen broda da gono gero lan yeno SPLM ayo yan ka ke SPLM o lade ke je point de kum ke mi yade jen broda ko bol mel gar muton ten tong mi chicken de ko nyal che demon to ko ka mela shal ke structure dun kume SPLM te tene structure no ngam buben cha paga cha wude me shale ngademe shale waniga cha jo yorne ka secretary general tongomi la cha je already jen cha je ban already kon larno no ke cha tongo cha ko tun akir mayardit ko wude me ba ko le benyal so gweje gwa kum so Sudan che okel so nuere kon cha nak again nuere chong na kel ko bana we dan bana je gwich la we nuere bana kon bana ka ken bana ka tek so kon chala mislead again yen jangbo la de chondun ka to bana yen lat ke je mti yen chondun ka nuere tie je shir ka mti ne shona ba kaya so mti ga melari chan gwinje but you guys should stand in the right side cause nakanen wari entama chan neng ne jang so mti ga gad jana misaba ne rol nuere benejen ka chuka chiga jaro lukun beneken ka chuka okay so mateka nuer mate we dun mako ye terrorize ma deal with them abire rol nuer biat rol lun yen panyen jang ye cha deploy rol nuer by nang ka war mi senseless war mi sha benefit ten ko kir mi yadita agente ka jubo motiene some of you ka ne ka bili tongomi re ku ngo pende liu ye lora bang chenga dor mi jigena katen kona kapka salar shaling ene cha salar kaba ngaje en go jang chushkan long cherkan kan nuer moten konden chuch shwa liu bang ka mitalot so janda na gore de lariya men biate mal bye bye